Berkini kembang juang. Ni kemudian juang ketim perang. A picture tells more than 1,000 words. Nani kadur keberan kambun yaki hajar ketim tinggi pet yaki dur kan ayat yang pisaki kebabiang. Pet ini kadur. Hang ni syong kene kekentai kemudian yaki arut kikon. Kebam dan jingbam jingki AM kat bau beriu setai pat hakatik pok kayeng pet ubam kerhai. Bat kibam dek ay kini kibam tan dek jing sma ubi kimyok ban bam ni. Kani kay itu ay. Itu ia kata jing long exploitation ini jing le nyoben jing gibril spak tak bakim ai banyasam ni bam gadi wat gibril bedokru nang tapet sakani kawai kadur hang ni tia ubril belong homeless ni ubril men ying dan sem kabawan uti menurus pa uyat ate red carpet yu lingban uti ubril bedokru kani kawai kadur kan ai jibatai makam cirkai susu pet hang ni Hanya syong beriu spa, kemudian ni kedur kedal jong dinosaur lesing lam dong. Kadang kini beriu beduk, berai kok, last steel stang seben siap no. Hari kira bam rabi tang berpendak itu menurut spa. Hatongi ngiru nyem kum kene, hakan ke juk jong ni mentah. Nyem, lagi por mensuar kolong kum juk. Sini kita menurut pak, kita bandingkan, kita beri kita berdopi, kita menurut pak. Ngamong, bakalang kita senior menurut pak. Hanrai, top dan buram you blade at the spark of a life, what dan kami ke spark benyen ben. You know. Kita pas kita jingkali ke bar. Abo crunch pang kita menurut pak awang. Hatu kini kita menurut pak, kita ring sakikat besar. Ini pas kayeng tasri po jadi marum. Kayeng kasiri jang ki roman barabor long kajulek kemno kajuno katalajur jang kajing besar si Jibril beruspa kajing long jang ki yeng kasiri jang ki jupat katkom kajing to kakindia lene kakintat na kajing lek sile kemat nrai hakakam bakile apat kam long komta kiru kile sile kemat nuno balak ban bai tingka kambun kamno syata Manya kabaki bisar ke hok. Kibriya beruspak berbor ke jupunan kami ke spak bari ke bor jongki. Ban pelong ia ke rai jong ke ying bisar ban no ia ke talajur persyak ia ke bedok di po. Ban wat mentaru kalong kunta. Bar ke basusi ba kalong wat apok juga barang ru garung. Tang siloong kita kibriya uspak to lena kumta. Daripada ajing buat lesik ni kibam kap ndai than ki beribadan bayam tiang yok jawung tai menus pa umino amyo pendap tentai ki yang mana haku mono ladadan kum kita yang hab yang ngilek persyak perawet ada yai jumut ke babahai ke bentelang nak kapta ke punam jong play oh to gini kemenlang badan kum kita ki menus pa rela da jab ki exploit ki pendam tambak la ki noben apok jong kebalang gilek nyau siang kemat apok jong kebalang hangta nyinap jeng tengek ya kaktin ya sisa kimen respa long baki dai maki ibu walam ni beduk sekaying bisar kenang menyok menuduh yaki an sakum kai kajing pimbor yaki baki dai han aino ya ala ka kindo namar ka islam man siu ya garam ka bakisha kabar kajing pimbor man siu ya ka sot nak benta ke jirap pisah daga baai syaki bat kiwai pade kijuan lam jadi kimerus pak sekakat besar kibaduk tinban pisah saya melirak dulu beri sekating besar dan kajingkeli jong Jacob kepercayai kedar babon nak kimerus pak kijule ia kene kekam persyak ia kibangit Kenal bangai kisah tu bah. Ayusa kinuksa kata semen bersama ini. Nak ikam di apostol ini. Petrus bagi Yohanes kisah kem bahasa tem besar yang besar. Paul Barnabas kisah Beno na Antioch jong kapis dia. Hai kajing besar nang tahu Paul baru Silas kila syakem bat syring syakiyau bat syak penstom yaki nang tahu Paul baru Silas upol wasyak kembat wasyak ring sabar ke tempel yang ipenya pokam apostol. Hakikam
ki apostol penyi kan ikut sa begini ki menrus pak long bagi jualam ki beliau kan saya kata bishar kerja ki kestan kalau kesaki ke besar kedar jualam ki kestan ki bishar banyak problem ki banyak condemn ki pur bagi temu penyak ki kembang apostol Paul pitimnem di menurut pak ki po jang Bible ki le kumno ke po kita semua ki le kumno abaki haba kimna ban siu kini ki beduk dia kata keram ka syak ka badai ka bakila simple yang naki ki le kumno ki pelong merau ye kita ki brio kan ki ba omnak ban siu ka ram jang ki hadu kata tadi mana daun dalawan ki menurut pak apo jang ka barang Cini kibinong elam balang gelas sedang ban pediang sobha uti menerus pak pensong ba kesuki le su kabadan burom kabayu beduk pat pushe ai ruhe lap mile kumta kamut kapalang gen kadan ya ka mensim jeng ke jingle nyau silam khmat tengi pet ini kadur kan ai ke jing batai ke sai kadar pet ba ke talo jur jeng ke jing besar abi keren bagi menerus pak dan kam ya ke derak than ni keti suyu de kejat langam sepok lakhya kata lajur jing besar bomhok kajur bha ini pa sa jing kali ke bakhado bopoy ta sa jing puai ta ikan he ke jing ikai ke jing kali kelong hatu kimdai kini ki menrus pa je bekeren banyak ke kerteng wadan buram terkhat menyo keren sepang jogane kekentian keren ben kamut ban keren dai ka jing rekhi ben lane da kekentian klem akor lane basniu ya ka jinget lane ya kanu ketiar bukentang abang keren ben kamut keren haringkat da ka jing rekhi ben kata de keren ben has habari bari le siklem da ka jing rekhi kadang ka jing rekhi taho bong haringkat bat ka jing nyoben ya kata ka jinget jung kita Berbola laju penenkam ya kena iktian kaban mut ya kejingkeran ben ya ublay. Luksan pe po markas ng baar ka nyo ju kepal ng makhlad ka riyo. Kejingkeran ben. Kani kaway na ki atyar ka bathabot kumno banyo ban sinsar ni banyo ban kontrol haga jinday bat ka imlang kasalang. Lagi kuat menkontrol ke imlang kesalang ni sulit be kan ega way syukran ben bet iki way pelajo ke bor menkontrol ari kini benji ba ke por ba kini ki politician lese ki bamdan ya ke jing perkat ke bahasa phang ki way pat ki politician dah ba ki yang tina khamat aga cakai ke bikin kin keren betang kita ki polisi terekam jongki hendra kai ke baca kilek kemno ki ben men yung tei bukum ta harai kani gamdan ho tang sabar jong ka imlang kasalang ni kam cimdan nang ka imlang salang harai kadan ruwan apo aja ke balang tak keren ben yung tei no alam ya kata no alam tak keren ben yung tei prawit ni kuat ke ni ke bendon ki followers jongi dan ki buat jongi kenang bangin yo ke ni ke bangin kam dan sur hapo jong ke jingalang tagalong kumta munsi yang ke jinyo silang kemat wayo mensyar hapo jong ke balang ini pa siso hakatas man geberem ban syakot da ke kerteng jongo kamut je kai kamut Bakita ki masyakot ki deken ki brio jong tau belapau kerteng lapnen kam kerpang ele ya kita ken ki bedai ki jong blai masyakot da kerteng jono gemut hidai jong tau ta kerteng balan buram ke bau cukup ukuran hangne kamut ya kerteng jong jisu kamut ya kerteng jong jisu ya kerteng balan buram jong jisu kadai ke baki kristan ki penmana kapor bakun baptis dan itanya kam ki apostol no bapra kan real no bapor kan basabra perkane ka punpau baki minta ki deken ki jong jisko saki por ba mensuar baki pun baptis parbo to u basak pun baptis uju pla
Daga kerteng jong Jisu kumbang ile mengisi bentar. Syua menyentuh ngamin nu apa ko om jaga juptes mi keli kene. Hatu pinget jong Jisu lo nu pedam jong pi wisimat jong kem no. Ni pi ong kem no. Hoi. Mat pi plau Jisu lu nang pedam jong pi. Ba ketu ke kerteng ke pi pinget. Kale ke kerteng ke dan buram akmat jong gleu pau jong ibam neng. Bagay ka kerteng kan ka mahikay nga bipi badalilay lalu noru tamday ni wingin nyaw siya kemat hinoy noru namaru Jisu umjudan niya kung kanika jinglong. There is no favoritism in God. Kamdan kata ka jingyaw siya kemat how blay nagmasusi ka lang ba po juga balang yayla de kum kini ka makin rong di sotiet then ang siya pat siya pra po juga balang dahil na si perjuan, dahil na kadaw, ni sa ipoikin siya katagad siya katat. Ni siyang lang na kadyo kasukihan, driver ka mansim, siya kajing pihon, kajing mansim, kajing katagad bam snow, suk mansim. Balay na kadaw, mga naailat, siya ka mansim. Nyaw silang kamat na bakansin siya. Kaya tutip niya nag-uwi, lada ka jo ka kerteng ka badan buram ka panim niya pi. Te balaikin bangin ang sno, iya ka bangin ajaka, iya ka ni ka minsim, ka niyo silang kamat, makasinsyara nga mga pi. Dan man ka daw, nga pinkut da bang pani ka ni ka dur. Ay ka bangin pinkut no, iya kum ka ni ka jingle niyo silang kamat. Wa alat baka talajur kan no, ken tang silang, ay baka long balance, but kini ka mende jingde kitip ha. Lada jawab hige jingge dengan penuh kampun gini kata lajur jangpi banyu mau kilo latih mem hindu nang bak bakrau ilda mangiru kum kemalang nya jaga yang kemensim jinyo silang kemat yang berkesin syar po jeng kemalang kajindu nang kebakrau kalong kini kebalang kebamangi hidon kajindu nang kebakrau kalong hi yang ngau dipihi perang ngahikay kani umde mga kuwa man kuntoy na yunuro. Perang ngahikay kani namar bulay. Namar kadagaktin yung bulay. Tungin jit. Iya ka mangin kindiya na kamansin yung kajingle nyaw silang kamat. Ay ba umansin yung Kristiso sinsyari nga barapi. Umansin yung kajingit ikiway pat. Umansin yung kajingla kloy. Perikat ikiway ikikamha. Banyi. Ay long minsim ba ko jung ublay kayong long taon nong lam nanti ka jingim jung anjung pi kana manginyolong ng ditagan gibriyo kayong gibaim ya ka jingim kan kabakom ka jung Jisu Kristi haki eki baro laga ktin laga jing perkat lagi jingle jingi laga jinglong jingi laga nuno ka bentaro nakapta ka burom ba nagta ka kerteng jung uhi hinem ngilong but nginlet kumta siya kata kahima bublay mapakret Blay uye japi. Kung kita jumlah iye, kijong blay. Yat, agak jinghikai, kijong utray. Namar utray, kuat yang ai pi syatay. Tu utray ang kurku, api baro. Amen.